Монголын нэртэй номны Чингисийн эдгээрээс буюу 3 төрөөр бүлгийг өргөсөн байгаа. Үүнд бол Чингис хаан хэрхэн хатуул зовлон бэрхшээлийг дуус эхийгээ болон дүүнэрээ асарч хамгаалсан талаар гардаг байгаа. Бид нар бол энэ зурганда шүлгийг оруулсан байгаа. Энэ шүлгийг бол Монгол хүмүүрийн мэддэг ёстой нууцтай номоос төвөөрөж бид нар оруулсан байгаамаа. Бид аль болох дээр үеийн хэм маягийг оруулах гэж үүнд ямаа, өн, монгол гэр, морь гэх амьтдыг оруулсан байгаамаа. Энд бол Монголын нууц товчоо хэмээн номыг илэрхийлээд энд бол Чингис 7 дугаар анги гэсэн ангиа илэрхийлсэн байгаамаа. Үүнд бол Монгол улсын бид нар улсаа илэрхийлсэн. Чингис хаан яагаад энэ бол бурхан алдуул энэ бол Чингис хаан. Чингис хаан яагаад бурхан алдуулыг хүмүүс өгсөн бэ гэвэл туслаж гуйж байгаамаа. 자, 우리는 몽골의 대표하는 역사책을 읽었습니다. 그 책의 이름은 노스톱체라는 책인데요. 우리는 그 총 12부 있는 것에서 3과 4부를 읽었습니다. 자, 이 그림을 잘 표현하자면 여기는 몽골의 대표하는 시고요. 이제 여기는 몽골의 느낌을 조금이라도 나기 위해서 말, 몽골 전통집, 여기는 양을 이렇게 했고요. 여기는 칭기스칸이 왜 여기 이렇게 앉아 있냐면 이제 여기는 목강학이라는 산이에요. 이제 여기서 저에게 지혜를 달라면서 이제 빌고 있는 모습을 이렇게 작게 표현했고요. 자, 이제 여기는 노스 접차라는 걸 몽골 쓰기로 이렇게 했고요. 여기는 칠한년이라는 우리를 의미하는 걸로 했고, 여기는 몽골이라는 몽골 옷이라는 것을 몽골 옷이라고 표현했습니다. Анхаарал тавьж баярлалаа.